Ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakangkana po mga lang may baka na steak, baka alo ka kaya na coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wala ba din na kanikanakana. Kaya ito ko talaga na nonroto specials and na loman ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni Tiwa yan. Ang pani man ray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rin ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni Kibal ni Lote na buko ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manion na kabini buko lulu bay Kemando California. Bima manindu na singilebu ni lotu lebu bay Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. Esengan din ni Karaw-rawan na taka-taka-waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta tu na bengarabi. O ya ketu na kendo kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kendo to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwa 21 toluva diwa 11 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa 21 toluva diwa 11 saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonroto stoa kinanomu mati ni katumba. Metini kinamate sanangai oti Isana dau-dau kenambatan Au mai vosoti kemuniti konan Bosa-bosala sutakiau bakawasama Isai nongundia anaselengani alaga Nonda bebosa tibei bosati Metini kinamate sanangai oti Isana daura binuku bula-bula Bomu iteki-teki tunaseni rasibula No muwai-wai nakalo ni bulan No muibini mo daimani nakaulan Nonda
Metini kinama tesananai Oti Metini kinama tesananai Masese, masese, masese. Masa esa masese. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaca, oh,
Yangona, yangona, yangona. Yanga ona, yangona. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabacao, tabaco. Macese, macese, macese. Masa esa e masese. Au sararawa rarawa koyau. Rarawa koyau. Rarawa koyau. Au sakai rarawa 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 bakaleu koyau. Ni mateni karatu. Au sararawa rarawa koyau. Rarawa koyau. Rarawa koyau. Au sararawa rarawa rarawa koyau. Ni mateni karatu. Au sararawa rarawa koyau. Rarawa koyau. Rarawa koyau. Au sararawa rarawa rarawa koyau. Ni mateni karatu. Enda samai vei kunetale. Menonda tuna langi-langi. Enda timbi-timbi takayani. Yadai viti buana ranadi. Enda samai vei kunetale. Menonda tuna langi-langi. Enda timbi-timbi takayani. Yadai viti buana ranadi. Ena muna ngau na nalevo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singilu utaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka ka na coleslaw surua tatni kailangan ko na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giringa kina vitu sa ibo vitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binunggo tati ko na hepatitis B. Kaya sangat tuni bakilaw ko ento na ka. May adabo ninggilay taura na hepatitis B test na madausaw. Asama nilidula ni tataro ni hepatitis B. Karatusan at tango magkikina na nito matubabali man na matirero bagyo. Sa kami biki naman nila hindi kaya bikator na hepatitis B test. Litartarmay kinataliboni 527 ono bituba 582 sa sikoba na www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Doyan Robin na raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa berata ni baga singilebu, kito sa nagali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singilebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa.
En dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu dua Orange Street, Santa Rosa.